Nagam kakha, lem kakha, school kamtsu, PTV, group Najili Kinshive, Kipimi, a Pikewa, Kave, Ebuna Nisa, Takame Tishi, Ona Kochove. Ike, is Dr.HOKISHE, Papa Little, Gorman Namkumo, my Kuala contract Namkumo, Empa Little, Pakina Nisa Takame, Kipimi, Kirtimi. Kopemasa, ebi pakimji, kina koto shire. Tishire. Aye, iu kiche mjekzu. Ilari kiche biegu. Nye wana alo te shire sbegele berike. Panono bujbejvegu, huglayek, he alo ktibese. Ni lari kiche mjekzu. Tishena. Ni belene rihi. Ishinna timolobu tola aiguye. Pana. Ni kiche mjekzu. Palo ktibese. Chairman Dr.HOKISHE yeputho.me. Noye, Ashla, Aunglo, Alhona Amaga Otsku, Agirite Alokso Otsku, Melanish Kim Lava, Alhono Asahu Kivi Otsbeni, Atu Idojgena, Ilena Wolo. Hiposhela, sumi kagami, oho. Hiposhela, sumi apyami kagami, ho. Shalashi. Semi toti moho apex body. Hiposhela Sataka range students union. Shelashi Sataka Toti Moho area. Pashala Skalogami. Skalogami Shela Skalogami Theology Association. Skalogami Hiboshela Skalogami Theological Association. Atlimi Kasami Dr.HOKISHE Dilimi Kasami ko.
Ide SBG nitomon. Tipashala Saska. Saska. Pashala SBAK CLF. Tipashala Nido Theological College. Tipashala URF. URF. Poshala Satagar Range Students Union. SKK. Dr.HOKISHE yeputho, former Vice Principal Sumi, Vice President. Poshala Zinebota Town GB Association. Zinebota Town GB Association. Poshala Sumi Youth Organization. Sumi Youth Organization. Ashekaushi Amni Kimji Koko. Hiposhala Pogopoto Area GB Association. Sabalai. Kiwala Jime Veki Aga Yanong Shikimti Ilau Ajit Sping Yanong Shikimtani. Sitala Q Solanie. Reverend Dr. yeputho, Bavichono, Amlok Samlagme, Kazakusa, Pipuske, Pupes Tibazani. I can you share Reverend Dr. Mar Pongor and a President Reverend Archuchang, Nagaland Baptist Church Councilor. I kill and I'm Busha, you come on Luxa, Pipuke Baptist Tibazani. But Toshe, Toshe, Toki un accept Toshe, get Dr.HOKISHE Kitcho. That you now look to be touch a good idea, long hair at a hippo, Dr.HOKISHE comes to shopping. I can you know dictionary at the Simzawia Tasha at a shanky on Abba Shanky on Tasha. Get Tasha here, Dr.HOKISHE Ikeo at a hikmaya at a domain, Kama hikmaya on a photo, daily usage, a lot to le petach. Ike at a hippo, Kella, Dr.HOKISHE comes to shopping in hip line. And I'm not me, Kasajani. Azuazuye, Simiasajum, Kitash Vigala, Simhono, and a Simkamono, Kabzak, Boshina, Akini Hoshije. Ibz Azuazuye, Yono, Amarashi, Tishkibuki Hodishi Serva. Ikemo, Nuno, Kapsabze, Aktihibo Yakushkushnamo. Achinegum like your own no. A combele bectibena. Simhoye, Momunimo, Frandl Lambimboye, a Roland Bimboye,
아긴 싸우 뭐뭐 아시베자 빙기 하다베즈 간거 아니 크림 구조 러나 바글나 하다베나 악티 아서중 기타시나모 베자콤네 베킬베 빙기 하다베기 베조노 이시 힐리히스모 뭐뭐 some frontal bodies hoye akpure hibo ko ongno ni washa magap ju nivle bgemera ni ski ongno hibo laki akhalo bitvani on behalf of the Sumi community I extend our heartfelt gratitude to our non-Sumi friends who are here to stand in solidarity with us during such time as during the time of loss. We pray that the Almighty God bless each and every one of you abundantly. Ala kikbeuna uduvege dwe ado yono ikone binge wono kapsani. Ala kikbeuna bivagemo kan bimowagyu Central Nagaland Tribes Council President Mr. Kondao Mulina pavu message hil pisves leb vegemo message pisves movebza vejo kuno kono hi condolence message huangena aje bezani CNDC president Chagasan public organization president na panovu amloksa ninglaw pipo ani angami public organization na panam loksa ninglaw pipo ani NNPG ningna NNPG am kokto mangihu ni sakipyo kitovina iti pau message zubo ani igene aborum golo zubo va igemu amlok satsa kasa jeves lepke pivetsa ani Newland District GB Association ni kau isaudo pana Newland District lag kamkumzu zkhoshi amlok satsa pives lepke akalo kisavetsa ani itare Sumi Officer Union Nagaland nikjo himato paye is chini ebse pav condolence message zuban ge tire abolem law eni iragim kumslok sa jevani actu Dr.HOKISHE na kimye jegyu panbu patyanli ena abolem ko kumslo nimloksa ksajani nenye itil hili pav student chije Ibzi dari na kjim shvegi tu simoholo akolo kumtam la sirige paye eve teacher and eve mentor paye nishkau and paye nikchebie shkabie kopi sisihi itetolo irani yona bashkim tike bukto mani azum na ashebekto mo bivage ike big demovini agi joshirne bavla sır jinge asok ship jinge ike simzudo momu simzili simshup jegu dimhi doguvle benge igona magashi simshe ena nagam sakası siribzi bana kavegu ye igona simyas tiniye bagyu ninge igona amlolo stigu laki Irani, busi mi yona na kishwa. Sumi ako hojil buto monopanam nasisi irvage, dia panam nasisi irvage azum ne pisi irvage ne movini. Igemo kadonekin na zinglana kadonekin na jakhat dolo paya sim holo ala computer beban. Ibsi ite do imo. Tibo holo gile ya ego na azum no loksanin kumsni tay. Aşağı kişi ve kidle holo gile na. Simshe hibo sasungu igo nomlagi okmo akkodo no tibo logi le gona azumlo loksa logi na sim hola la kumpesh be bani ibze nimne tagyu ye baye akile ma galami akkodo sha galami aza yogun na jigimi lakish ibze akum samlo lakish na indiam saskap chama sakebi igo na awoshim la jigimi ibze nimwe te kumtse adawlaki allocation kimo NNPG yono nagam kumtse hexna am golaki shibza akum toshina indiam doshile masagebi
yeputho.EX 바리케 문만아 봐야 아스로도카 아스 HS Dr.HOKISHE 로도카나 기베스 파울로스브스 이거는 아워심 라스스 이거는 핵지규 올라파게 라키 베조노 나감시에 꼭 슈무 나감에 카모게 타클레게 닝 너이식 제타베게 타클레 닝 야조 홈라게비 아도 금질라 봐야 샤 금즈 사스 크츠기메부 아샤 금즈 핵스 캅스 닝 너히 바부 바글레 해바긴노 가군네 툴랑게 바이 텍톨로게 나글린 트라이브스 카운슬 라 애드바이저시 시르베 파니 디우도이 아샤 금즈 사스 크츠기메스 시르나 이 텍톨로게 아시아 글락시자 비스시 이르베바인 sumi 나감 지비홍노 아갈라미 아자 예고노 라세리게나 데바고에 사스 감zam라 gem나 뱅게고노 실로 아게미 이티겜도 마가나 네게모 한미에 아식도 일키가 가시금 사글 외겜 에네리부터 올라교에 뉴 독터에 아옹클레게 바나 보셔서 더음게 이게 스메글라에 불레가나 안벽쇼시세와 게모 revival moment nergio shredogol hatsin solona irana shiat khawlo irana lota champelana organization like kakyo united revival fellowship bo kakyo la by founder chairman gebo bana anbe shriptolo lota champelana lota jatoguk tola anbe shri bana chairman shis ide yenyung budda alo kono shikono kumla gebugena itiwe namlani gemo bana chairman shiglo kyoye egona akabna ulaki lona chairmanship ban azdangwa sato tolo pe thagyo do lakinna azaga le gagyo do lakinna bana chairmanship ban bana ambition mla sergio bechona aboshaz kyo ishe nywa aktore asha temolare mishne tom bubze alokumla pe kholani bo shilangi bo de bana aboshaz spargyo ide active langeonywa bashkim timor na shem lagi ona bana akam lagi la bagyo es akolo bana ning askuma ning wala kbapilana anni kimji koko gumtsne irena ba kinni shage mu shimlagi do shbe bizna ina bashe beshi zai ne kudan anni kimji koko hibo ye nisim yagla hutikela ipu Dr.HOKISHE na bana ni anni kimji koko lo ba agiji yushare azapun bela ibzina ba gumsi givive jona nyunge higdole irlwani ba gumsi givive jona bana nyung kupughu bana ishukdole nyungu advisor shisi ibzina bana hakta jeli nyung dolo ku shima sagena auto bu bana hutaz bizna chena bekshisi range nyunge simnan hekla gülki mobna ni kimji kuboya an hekto to wishba ge bikum sai 이거는 뭐가 저희김이 시야근하 닝시야 스쇼님 사페에나 닝 그스킨게 오늘 닝 Dr.HOKISHE 것도 기우 닝 원래 부지네 이게 시야 빨리 닝 키는 우바 이게 뭐 바나나 뉴팀은 아사모 고치 기우 나감랑노 죽초크는 지기우 디보예 닝네 디보 백메스 오마사게비 닝노 바지우김 지시레 바tumla 기위 엔 바나 토쿠 사가스게고 디바고 닝노 all memories 디바고 닝노 백메스 같이나 알고도 바tumla 기위 금슬로레 닝을 하길레나 닝 사크는 닝 시가게도 라키 유클레 김베클레 티시나
yung ako kimji ene de yung na ako to shi yung Dr. Shikimjin sha gyure yung azaya kumlan kono adoksha amlo shipsakle ga tapingle sa khirwe gyu ite yung sakpe no kono mija zakjasku ve chono yung subjubu besna tishina 반응 사무실 부승게 라운나 나사기즈 하고 진게 되오나 시hil레가 김금츠 니나 플란이야 나기른샤니 이거는 뭐가기 그틀에서 와게비 에는 니나 대 아고금츠 코치니 아자야는 금라미 에는 뉴 워킹 커미티라 안 뱀시 에는 라카기 고금츠 코치 인 바자 비톨리 에는 파이볼음 거 농노 아두기비 록사금츠 뉴 사이트 올로 라카츠 에는 아마 카스기 베죠노 new sakpe ya to dia ka busna tishna ajaje givi sakpe givi shina bakha ashikashwa gebi ergem kum tslak sajala nongshim Together for the last 12 years, since 2013. Tartu amar pura bisi saltu dangura ase. Ami targe imu koe. Childhood friend na hoy. Titia bi lobi na kurie. Kintu the Nagaland situation brought us together. In 2009, the government of Nagaland recognized a tribe in Naga tribe in Manipur as the full-fledged indigenous tribe of Nagaland, followed by 3 more applicants from Manipur, and that alerted the concerned citizens to have a consultative meeting on 30th of April 2013 in Dimapur, particularly convened by CNTC. I was not invited to attend the meeting. Matia Prajana hoy, newspaper pra ulai she. Itu khai ke nahi, aram thakibo nore, chapo lage. The matter was serious. Itu karene chaise strangers, mostly uninvited people gathered. Inika kurikene utha kurishe representation to government likhibo lage, itu hatabo lage, itu nahobo. Inika kurishe koile indigenous tribes of Nagaland to jagana thakibo last day.